Ngirefer to amadlozi wami, my ancestors. Akwazi ukuwoma kube nje nikhona nje. Navele nathi ngiyangena manje mina 2023. Izinto kumele zenziwe zihambe. Amaplan afezeke. Impilo iqhubeke. Abantu basizakale. Abagulayo basinde. Laba abanendlela ezibophekile zikhululeke nqamuka amafindo iyo lo nyaka lo second day yonyaka 2023 qali mina nginaso lesikhathi sokuthiwa ngidlala ukhisimusi ngiyathintini ngihleli phezulu komsebenzi ngihleli phezulu komuntu bamtshela ubayili kodwa bamtshela ubayili kodwa ubayili kodwa bamkhuza ubayili bamtshela ubayile kodwa bamtshela ubayile bamkhuza ubayile kodwa